Mama hlanga lapha edrobheni la kobulawayo ibizo ngibani? Mina ngusikhathazi Ndlovu. Sikhathazi Ndlovu ekhaya nga. Esigodini. Imuli nga. Imuli abayi2 basekhaya kumama oyi1 la khona. Ubaba wabantwana ukhona. Lonke la. Sisonke but akasebenzi wamiswa emsebenzini. Isikolo zivuliwe abantwana ke uhambe njani bahambile esikolweni? Bahambile but ifees yakho ingalayo. Utofuneka ifees. Kanti njana ke uhulumende abantwana bakhala ulijumile kwathiwa izikolo sezikhwelile. Kuthiwa zikhwelile izikolo fees. Ukuzwile lo? Uzenza njani? Ukwazi vele mphelele. Awukwazi ukuthi enze njani? Kodwa bahamba esikolo. Bahamba kodwa kuthe ifees yafuneka. Kuthelini kwamana manga ukuthi libhadala? Mina ngicela for 2 weeks but ukuthi ngizayithatha ngapha ngikwazi. Imali ini nale? Abayi2 laba oyi1 okhona ubhadala 60 usa omunye ubhadala 75 US. Izimali ezifunekayo. Lo esithathu ke ufunekayo. Esithathu ngiqedi ECD. Ufuneka 40 usa. Zimali omele sibhadalesi. Ngethemu lebuyayo. Ngale ithemu Njalo ngafundanga kunje nje laba abanye benza uform bani? Omnye ungrade 7. Omunye ke. Omnye ngiform 2. So kade sibona nantona bazabamba yini njengoba bengafundanga isikhathi sonke lesi bayabhala imhloliso bathini grade 7. Angikwazi but ngizama ukuba yenzisa ama extra lessons. Ubenzisa nga kuma khona ngale bekulabanye umzawa wami ongumisi so beba coach. So impilo inzima kakhulu. Hayi kuzima. Ubaba kasebenzi la. Hayi baba umisi wamiswa vele ngelockdown liyana last year. So la engasebenzi manje nge2 weeks le ubona imali zositholile. Abana ngambongo kwenza nje kuphela ngoba kwathi khona sibuye sizoyenza i-payment plan ukuthi uzabhadala njani. So ngaphonke abandidedile khona lesigotini. So kade edrobheni lapho uzozama uphanda. Ngizama ukuphanda but ngapha lakho kuyabe kunzima. Abantwana ngale bamile ukuthi umama uzathumela imali ye-school fees. I know siyabonga mama. Alright.